Bismillahirrahmanirrahim. Figure 1 shows region R bounded by the lines x-axis. So this is x-axis, y-axis, yang ni y-axis. X equals to 2. So ni adalah vertical line x equals to 2 and a curve y equals to negative half x squared minus 1. So ni curve dia. So maksudnya shaded region yang ni ada 4 sides lah. Okay. Okay, soalannya find the area of the shaded region R for marks. Okay, to find the area of the shaded region, we have two formulas. Okay, the first one, we can find area using top bottom dx, and we must use lower and upper limit on x-axis. Okay, or the second one, we can find area using right minus left dy, and we need to use lower and upper limit on y-axis. Okay, yang mana satu yang sesuai? Okay, let's say kita check guna top bottom dx dulu. Okay, kalau kita nak guna top bottom, okay, dari shaded region yang ni, mana yang kita nampak sebagai top? Okay, top kita akan nampak yang ni lah. Horizontal line yang ni, x-axis. Tapi in terms of equation, nama line ni adalah line y equals to 0. Dan mana yang kita nampak bottom? Bottom yang ni kan, curve yang ni. So, curve y equals to negative half x squared minus 1 sebagai bottom. Okay. So, kalau perhatikan horizontal line yang ni sentiasa berada belah atas curve yang ni. Okay. So, untuk diagram macam ni sesuai top bottom. Okay. Let's say kita check untuk dy pula. Sesuai tak kalau kita check dy? Kalau kita nak guna dy, kita wajib right minus left. Okay, so shaded region yang ni, mana awak nampak belah kanan? Yang ni yang belah kanan kan? Okay, mana nampak belah kiri? Kiri yang ni. Kalau bahagian atas, yang ni left. Yang ni right. Kalau bahagian bawah, yang ni right. Tapi yang ni pula left. So, dah jadi lain function untuk equation untuk yang left. Bermaksud, untuk diagram yang ni, tak sesuai guna right left ataupun dy, tak sesuai. Yang sesuainya adalah top bottom. Sebab horizontal line yang ni sentiasa atas kepada curve yang ni. Okay. Okay, so we can use area equals to integrate from lower limit to upper limit top minus bottom dx. Okay, macam mana kita dapat lower and upper limit yang ni? Okay, bila kita guna top bottom, kita wajib guna lower and upper limit on x-axis. So, bermaksud begin of shaded region, yang ni kan kita halakan ke paksi x dan nilai x-nya equals to 0. Okay, so kita akan dapatlah lower limit x equals to 0. And then untuk upper limit pula, yang paling kanan shaded region, kita halakan ke paksi x dan nilai paksi x kita adalah 2. So, x equals to 2 ni adalah upper limit. Okay. And then kita gantikan function top and bottom. Okay. So, we have integration from 0 to 2 and then 0 minus in bracket negative half x squared minus 1. Okay, kita check one by one. Mula-mula yang lower limit x equals to 0 ni datang dari sini. Okay, sebab begin of shaded region, kita halakan ke paksi x, nilai x-nya equals to 0. Okay, so yang ni lah kita punya lower limit. Okay, and then untuk upper limit pula, kita ambil x equals to 2 sebab apa? Sebab end of shaded region, kita halakan ke paksi x dan nilai x-nya equals to 2. So, that's why kita dapat upper limit 2. Okay. Right, next kita tengok top pula. Okay, untuk top, yang mana sebagai top? Okay, yang 0 ni sebagai top. Okay, so kita gantikan kat sini. Di bawah top ni. Okay, and then based on formula adalah minus. Okay, so ni minus. And then kita tengok bottom pula. Okay, yang mana yang berada belah bawah? Curve yang ni kan. So, yang bottomnya yang equation yang ni lah. Perhatikan untuk boleh tolak, ni tajuk dia y, ni pun tajuknya y. Baru kita boleh tolak ya. So, bottom kita adalah yang ni. So, kita gantikan ni. Kenapa kita letak dalam bracket? Sebab kat sini simbol dia tolak. So, tolak after minus sign and then more than one term. So, you must put bracket.
Okay, kalau tak letak bracket, salah. Okay. Okay, then kita boleh buang bracket ni. Caranya adalah kita darabkan negatif ni ke dalam. Okay, so we have area equals to integration from 0 to 2. Negative times negative dapat positive half squared. And then negative times negative 1 dapat positive 1. Yang 0 kat depan ni tak perlu tulis. Okay. Okay, dah sampai sini dah tak boleh simplify. So, we can integrate with respect to x. Okay. Okay, integrate half x squared. Half ni constant, so tetap ada. Integrate x squared dapat x cube over 3 plus integrate constant 1 with respect to x dapat 1x. Tapi kita tulis x saja. Okay. And then no plus c because this is definite integral. But we must put square bracket with lower limit 0 and upper limit 2. Okay. And then kita simplify dulu yang ni. 2 times 3 dapat 6. So we have area equals to x cube over 6 plus x from 0 to 2. Okay, sampai sini kita boleh substitute upper limit first into variable x. And then in between is minus. Then we substitute lower limit 0 into variable x. So yang first bracket ni ialah bila kita gantikan upper limit 2 into variable x. So 2 cube dapat 8 and then over 6 plus yang digantikan dengan 2. And then minus. Lepas tu kita gantikan lower limit 0 into variable x. So 0 bahagi dengan apa-apa pun dapat 0. And then plus 0 so dapat 0. Okay. Okay, and then sini you tekan je calculator. So, you akan dapat area equals to 10 over 3. And then letak sendiri perkataan units squared. Squared ni untuk area. Okay. So, this is the final answer. Tadi markah dia 4. Okay. Kalau awak nak check jawapan, kalau dalam final tak boleh nak check jawapan. Guna simbol lab. Katakan kalau awak solve dekat hostel ke, awak boleh check guna simbollab.com. You masukkan saja syntax integration from 0 to 2 and then 0 minus negative half x squared minus 1. Close bracket and then dx. And then you press enter, keluarlah output 10 over 3. Okay. So, bermaksud yang ni betul yang kita integrate yang ni. Okay. Dan area always positif. Ya. Ingat ya, area always positif. Kalau dapat negatif tu, mesti ada tersilap dekat mana-mana. Okay. And then biasanya jawapan kita nyatakan dalam fraction. Okay. Sebab kalau dalam decimal nanti awak bundar, so dia akan kurang tepat. Okay. Dapat?